question number 42. The newly discovered sense of taste is said to be blank. The newly discovered sense of taste. በነገራችን ላይ sense of taste detect የምናደርገው by using our tongue. The tongue is very important to detect sense of taste. But how many types of tastes can be detected by our tongue? Mainly 4 different types of tastes. The one is said to be the sweet taste, the bitter taste, the sour taste, salty taste. But there is a newly discovered sense of taste, which is not sweet, not bitter, not sour, not salty, but different from this. This newly discovered sense of taste is said to be umami. Umami ይባላል። ስለዚህ umami ምን አይነት ቴስት ነው? ኩራትና ኩራት። umami ስዊት አለ፣ ጣፋጭ ነው። ቢተር አይደለም፣ መራራ አይደለም፣ ሶር አይደለም፣ ሳቲ አይደለም። ከነዚህ ከአራት የጣዕም አይነቶች ውጭ የሆነ የተለየ ጣዕም umami ይባላል። But can you give me an example of chemical substance that have umami taste? Good. ሾርባ ላይ for example መውሰድ ይችላል። ሾርባ ምን አይነት ጣዕም ያለው? Is that sweet? Is that bitter? Is that sour? Is that salty? No. ስለዚህ ጣፋጭ አይደለም፣ መራራ አይደለም፣ ቆምጣጣ አይደለም፣ ጨዋማ አይደለም። ከነዚህ ከአራት የተለየ ጣዕም አይነት የተለየ ጣዕም ነው ያለው። The name given to this different types of taste is said to be umami. ስለዚህ ለምሳሌ ሾርባ ከነዚህ ከአራት የጣዕም አይነት ውጭ ስለሆነ which is umami taste ነው ያለው። Let's say for example ቀይ ወጥ መውሰድ ይችላል፣ ዶሮ ወጥ መውሰድ ይችላል። Let's say for ቅቅል መውሰድ ይችላል፣ ሽሮ ወጥ መውሰድ ይችላል። So something different types of taste is said to be umami. That's why the newly discovered sense of taste is said to be umami. umami ማለት ከነዚህ ከአራቱ የጣዕም አይነቶች ውጭ የሆነ በቅርቡ ስያሜ የተሰጠው the newly discovered sense of taste umami ይባላል። umami ይባላል። Thank you so much. So let's proceed to question number 43.